Asagno risasi rwangori. Amangori yaitashe. Nangori risasi nyuwarari. Majamani njara na marunyango. Aina to gajoki na rosra majumuto da siasa ni peginya siasa na dankanyit siasa na to sotwa niginya siasa ne momori le kaitungani na wona do siasa sia yele bare bara lo ko tusimboro ko buru ana ikari niginya na suli do hizi ngode na gatare na wona tina nwaro le maboto yini tashigini koina niginjilda to kwatini angara na ro niginjilda ina Mekabaiki serikali kitogolosho. Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi, lakini ni sawa tu. Kilimo tangariano tesebata o tempijan sabugoling Sidai FM na Ashana lengola ngoni le Sidai FM tene bole lo bogno sujada yoga ngortangore Facebook live YouTube ogulo to bogno nkijape enkolongo ndari kinito monobola paliare telari longa lifuniare otikita mware waltivili dura rale jumana kuna Nkorroki Oolomon te Sidai FM Oriental mole kinjangiro shine le mulo monichere no Samson Ole lolarin o itekinya jonto monile etwetangajenye toldukale sogota kope county enkarenaro Elimu kulio mona joge yuna kere kino le rolo sholor masa sagiade siati nonga kinemito game nengisuma o siati nonga kanar fundi yamo netebaroleng tiatu aramarare Elimu lo mona jerejo or commissioner ile na roga Isa Gumasinde Wanyonyi egeboya itiage katukul contract rapor contract ishak medasha na rasani CBC resugule kimelok tamagaldu kale na rokni shorle kai contractor ya bagyan kolonge Jumatatu Maria Marina Bwana Nkorroki Oolomon te Sidai FM Kiyaki Samson Ole Simpiri Oriental Oolomon kinjangiro shi da kuna sa yenka ganyani limulo moni njere no Samson Ole lolarin ntomoni le twatangajenye toldukale sogo kope county enkarenarok urena na balunyor kile kwa lor police ne limogaje kale lege mburwel jiko ana carbon ninye empore eteke ya ilole amine bwage nkaje ikeno katukul ni mulumula sinyole tenda bashenye ne bwage ana shol jiko ndona lomona ajijiro lobsan lor police meta iweji ni de maina jibe imainya maliti ongata medele kota na geto shage moyana jibeta ilole idebagi awairo sesen lenye ne shumekir menenga de hospital nati county Bomet na jene longesa agere juru police kaya sinjurore peru ni petu mokine bali enetia sipata tialo kaya ilole Sidai FM na Ekena dikinoni asagiate leleronsi aitinonga kini sulagi ni nyebu aitengenare tonkole jina ishoye ngitengena wengaria no siatina idimena jebele kenyengishui ore sia yorfundi lombu kunot bogene ne tebato lenga meta nkolong ne meyeuni tiatu aramarare ore Stephen Ole Senja na obage lorfundi tiatu murubunge Kilgoris nito kujida lelero lo sholor masa joge yuni mito jamena siatina na nyengitengena o siatina juna na petu mogine bele kenyengishui yenye tongolongi na tidokoya ila dede yole Senja le Kilgwa yiro Sidai FM Tibin lendayon arolo lisenja murwol diol para non fundi le mason awmon woleng eror masai pogen daga menasia yonkai gini mo goldana ko boling awmon waga jo je lo ngai kos asa nyer ki janani je wengoro siaitin naidi matari tiate ama skole polytechnic awmon waga lo shopo gena jo tanyoga se shomora na tangurana ko fundi aga do mabadiliko ya to maisha Ojangarna James Ololwa heje dore siai orfundi nene tebatoleng na keleleke belege nyengishu yolonga de seguno roleng kana na itaro yolo bana sia e fundi nitu agata e bugon keraini nitu nyagata ngasalau robia na shobiengela neo aritu na sia ko don garna ga James Ololwa aro malum itu ko jor barot ajo mata sisia yonga kan ni polytechnics aswa keye kuna courses agi yonga ka asa masonry driving o plant operators amado adol somito leng adol barnot emana tonta oni ashuto senda yi era mbuli nemesi sidaina amu meretolo shola Ore lelo na ormalimu tenebo olo itengeni lenye tiatu murubunge Kilgoris itari lelero be bunge siai onga kenye Idulu ajagira ponari sia no la kesha ko ngoru lori kale MCA te wode mara tulonzo le county enkarenarok ore na de yencho tage or parago
muruge olochankare kana mara ward ila de ya joro la gashani ngejuk yolotiana eriko letibis na getio bolelo oje toton to la gashago idim na jara kana bo de mara na ge yolo ninye retota na nyana jina yew retot na yew le lotonga nagle na kope mara ward na ina na jibe jito ninyona dikino ne la bung lorika odi den jota ko para gwe ko letir ko lo manye mure kenedi to lon to la kele narok ila de ya juga ta yosiligeri ko letibis jito kela go MCA sidai wedi ma belege nyengi shual tonga nakle na kope mara ward ara ololetir kolo tekeneti aumon tair masai po kinle mara ata olori amu tayo konto sesen nita ito mali nyana nita ito ngari enye angori yo tonto na bokin na bana naati deleleki otongoloto ama ngoral tungana ko saltauja ama ngoral tungana ko di tenebo yo ama ngoral tungana kata lememena leka tungani memena tungani liabori lememena la shumata Ekenarikino na kibonga ntoiwuo olosho lormaasai enkisuma osukuluni natii atua nkishu amu nakata kibelekenya enkisuma tiatua nkwapi enye eponu kulo omon terishata nagira aishaki naajo ore oshi enkumoi oonkera onkwapi ormaasai nepuo kulie kwapi aing'oru enkisuma ejitoi itobiraki apa sukuluni enena kwapi ore egira airorie ilasirak lolomon anaa ninye masho toloontoluo le Transmara netejo orpayian oitasheki imbaa osotua tiatua kaunti Narok Julius Ole nchere ore sukuluni pookin naang'uar ntoiwuo olosho lormaasai tekulie kwapi naa loopeny oitobiraa nenarikino ake nishori enkiroshi nena sukuluni atua nkishu anaa naliki yiok olasirani lang lolomon le Samson Ole Ntoika. Ishaa nibung intoiwuo sukulini natii nkaulele tenkaraki ninye laaku enkoitoi nabo naramatieki naa olosho nisulaki naa enkilepunoto osukuluni natii naa atua olosho lormaasai toonkolong'i natii dukuya. Ilomon naa kulo loiroro lopeny olorika lolturrur eramatare osotua tiatua kaunti e Narok yioloti anaa Julius Ole egira naa airorie loopeny manyisho nalupita olosho. Amaibung'a mataramatang amu ang' ake naata enebaya. Amaa doi tenelo naaji elakwa nkera niasa kaingo teira urubiani watoto wote mulete hapa nyumbani. Ati mtu akiwa na watoto 4 wale wamepita zaidi 300 na amepeleka pande ya Migori, pande ya Kericho, pande ya Bomet. Ile napata 200 na chini aletua na saidi. Aletua nda skule Poroko. Napeleka olereko. Etung'ana naa dukuya lemaki aut naa iltung'anak loopuo neyau naa mbaa naipirare enkirrikino nitanyamal sii osotua neisulaki naa tena rishata natii olosho erreten eoshoto enkukuo olari loo 2022. Nataka tukae na amani. Na amani ni mtu wanasiasa wengi wataingia hapa. Eponu irkumok, eponu loota mbaa enye. Nitii apa uyia alotu ainining'u naajoito ninteru aisier. Ore ake piisier atormara. Ore ake piisier nikimpot oldioi, nikimpot olaiguanani, nikimpot DCIO. Paa kamaata ang'ai dii tiari peeni ng'oyieu nelo jela. Ore ilo oyieu nelo jela naa olowoshi emilango tadekenya. Taboluoki neanyi. Saa 6 taboluoki neanyi. Neanyi. Ore Kenya oluni. Nanyoraa peepuoi aapuo. Siraki nabo uni 1.1 FM temurua bunge Kilgoris kaajile Samson Ole Ntoika. Ore tebarata eserikali kitok enkop e Kenya naa ore commissioners tenebo looti lenye etii looti commissionani tenebo oldioni naa ninche osujaa eikununo ramatare maendeleo eserikali kitok enkop e Kenya. Ore sininye manaroto orcommissionai le county e Narok Isaac Wanyonyi Masinde netodua ajo ketii eng'ororo sapuk oleng enchoto oosukuluni tenchetare. Ore peeparan sukuul ontoyie Maasai Girls Secondary tiatua orkerenket le Narok neterrepa oleng enikunari esiai teina sukuul ontoyie e Maasai Girls. Kake ore enyamali ninye ake aapukunye naa sukuul naji Kimelok amu eeta apa orkontraktai oishooki esiai metesheta darasani orkereti ng'ejuk le CBC ejoitoi naa ore ebaiki enkiterunoto olari omanu loo 2023 naa kiteru nena kera enkisuma torrekie ng'ejuk le CBC. Kake etolimuo Isaac Masinde ajo enchalan katukul tenedoli ajo ore orkitamanyunoto apa naa foundation le atua nena darasani neitu itobirari katukul. Netejo keoruni ilo kontraktai ina piishori likae kontraktai abaiki isirak loolomon le Sidai FM Milton Ole Salaon oitobira ilo kilikuai. Eutaroto ina naitayiolo komishonai peyie eparan embato osukuuli tina kaunti edol enetabaikia ina ramatare najo serikali peyie ituduparie irkirreti ng'ejuk lenkisuma le CBC metorkilikuai lenye netejo ore tempolos ewiki nalotu naa kishaa neitero kontrakta ng'ejuk ina school. Kimelok Secondary School nimepata kwamba kontrakta anafanya kazi mbovu na nimeamrisha kwamba the sub-county committee iweze kupeana hiyo kazi kwa kontrakta ambaye ataweza kufanya kazi nzuri, kwa sababu ile kazi amefanya ni kazi mbaya. Amelay foundation bila kufuata sheria yoyote, foundation ambayo ni weak, hata
jengwa darasa hapo, hiyo darasa inaweza kuanguka. Etejo si ore irkontraktani letutumte sukul na kisha neti enkolong e Jumatatu amu kerinyo aleno inashatare. Nimeona shule moja imefanya vizuri, Masai Girls classroom iko tayari. Kuhusu wale contractors ambao sikupata kwa site, Masikonde Secondary na St. Mary's, by Monday they should be on site. I will visit there personally. Ore ilo etobirito Sagam iko karibu na prison. Hakikishe kwamba standard zinatakiwa, na pia zile barabara ambazo anatengeneza, pia nataka niseme kwamba kazi ni nzuri, lakini ambao walipewa. Kiyaki Oolomon te Sidai FM tempolos oldo Narok aji Milton Esalaon. Tindu jaga jingisia inabirta ingisuma nisulagi logere dele CBC la njagira gwetara serikali ya jomara darasani na bagin kera na ba milioni le na gwa gweti jinga sugulu ni tola yomanu longa lfaro dikita mokuni deli mulo moninchere idushi bagino karugole njotola rikogele siasa ilogere dele CBC ijuda wankala no sapogo lengtiato system engisume ngobe Kenya irolimu Oolomon la rikonile Ford Kenya Moses Masika Wetangula de nera pakisini nyola rikonile ANC Musalia Mudavadi yale diye Wetangula elekilikuwa yejeto wore be yegweno de rikore ninchana Kenya Kwanza Alliance irikolo tolora William Ruto na yenga siebele Kenyana ngorgere dilengi suma le CBC edo gya joni nyagra wankala no katukulti ya ngi suma engobe Kenya amore lari longa alfano dikita mari na nyokola ila dugaya de national examinations irolimu osenetai Wetangula Oolomon te kaunti Kisii. Iko jambo linawakera wazazi, walimu na hata wanafunzi, inaitwa CBC, mfumo wa elimu. Ile tukiingia mwezi wa 8 tunaiondoa, tunabadilisha ili tumpatie ile mfumo mnaelewa. Kilikuwa ilo darabasini nyola likonile ANC Musalia Mudavadi jodoge yu katukola nage beleganyilo rigi amete ne baya kagore tenjotenye netejoni nyor minister yura shigi bengi sumada ngobe Kenya Professor George Magoha igisha kinono yolo ni ajore ra rogere dile CBC na larini le era anna panita manyoni nemekura bagine rinyisiadi amede ba bonga ndona tiato manarot na ba sholo Kenya kagore ne jenki kilikuwa na rasabu kolengo wala soda gelo shole Kenya na njere ananyide ne bonto iwonkera na kaji kununo secondary ni na rarete ni ya mari tiato ngisume ngobe Kenya era junior secondary school tenebo o senior secondary school na wale ne jenki kilikuwa na tana nchere kama serikali ngobe Kenya kiara irumwalimuni wedepa aitengena esia ye CBC metani nchonga ma junior secondary school anairu mwalimu yake lo school ne primary leto ne gra po itengen na kera e junior secondary school lomole lo tolimo Professor Magoha ajome gure rinyo yukatokul siadi. You can back out there, but you're not going to take a grade 6 child back to standard 1 to start preparing for KCP. The country is not going, the mothers are not going to allow you. Who do you think you are? Before we open our mouths to say things which don't make any sense, think you will know why they want it to remain where they want it. And I will not tell you because you are intelligent enough to know why. I'm serving the president because he's the commander-in-chief of the country, isn't it? When his term ends, I shall end it with him. What happens after that, should that be my business? That's God's business. Or do you want to give me his wisdom to answer you? Pari tukulio mona Kenya dusuganyala di koglenchula na jene Kenya Kwanza irikolo tolora William Samoei Ruto tinebo ola rikoni le Musalia Mudavadi ola rikoni le ODM Raila Odinga jitore ni nyana project ya serikali na mendu atanyata na digeldunga na kilengo be Kenya kage ore ni nyene garumo de serikali ana project lomona kuloe makaruto pe paran county Kisii ne bonya mira ni silige ne wija jukela wenke beleganyata maendeleo tiatwa ngolongi nati duka ne kweno de kore olo shole Kenya ana rise ile jusi ni Mudavadi ke yone yolo nyajo igeta ilungana klage rumitoi petumo gengo rulorika tiatwa ngobe Kenya wale lo kilikuwa ni ginoreka tukule njoto ntomonok na jate azimio la wanawake kwa Raila Odinga nkanga Nairobi lumutu ajore Raila Odinga neme eleknika project olunga na lengobe Kenya dengibele Kenya ta baba hoy baba hoy akina mama waambiwe baba sio project ya Uhuru Kenyatta, baba ni project yetu sisi wa kina mama wa Kenya. Isn't it Raila who has come to help us as government project? Saa hii hapa
the moment he comes out as a party leader, we have those people who are loyal to the president, and there are thousands and millions. They are there. Twende mashinani. If you go to mashinani, hata wakijaribu kukupanga saa 6 usiku, itakuwa ngumu sana. Na attitude ile tukue nayo, remain to be a woman. Let us embrace the idea of friendly fire. Jeshi la uhuru, wamama mashinani, jeshi la baba. Warikili kwa ilo magedani na tomonoko rubo yolotia na azimio la wanawake kwa Raila Odinga tentumona rosho nkanga Nairobi iriko ntomonoka nanga riko ntomonoka itianga vana ye Kitui Charity Kaluki Ngilu tinebenga vana ye county Nairobi an Kananu Mwendwa nero limutopoka najo mitoki alio UNT ya Raila Odinga na rangara kikata sabotia na ala sujakle nyana ko oshindu morine siasa magedani na riko ntomonoka lekili kwa tentumona rosho jene azimio la wanawake for Raila Odinga jankanga Nairobi ne yolo na jetioyo olariko nile ODM Raila Odinga tolo solo jole India yolo ya jolo bisaini nyelo rule AU a special envoy uitashigi mba era madare ne benchatare tiadwa orkelorok dalungata. We are pleased to announce that our movement has found a partner in a man who has stood with Kenyan women, our patron, and our presidential candidate, Right Honorable Raila Amolo Odinga. Our main agenda today is to speak in one voice and declare our total unwavering support to our presidential candidate, the fifth, Raila Amolo Odinga. Entumo na rosho kidanganga Nairobi ndolruyo lotiana azimio la wanawake for Raila Odinga. Irejo Rais Uhuru Muigai Kenyatta ore na busho de ne boso zona ni nyambayana na ligino ne meta tiatu anga undinoshi na yulo gine rumoro de ne bela uno de seriani neso lagete moyo kwape engope Kenya. Idolimo Rais Uhuru Muigai Kenyatta lekili kwa yeti anganga ngito de state house tanganga Nairobi betu more la rikoko ingo account MR Sabit netu more la rikoko orikito chachu ganya la nyorbunkele North Hor constituency de ne board minister yoreshi chomati Europe ya nyengope Kenya Ukur Yatani Sidai FM na Elimukuli mona jetiglore katokuli minister ni orari ile serikali kutoka nkope Kenya idior minister Daktari Fred Matiang'i atenebo or minister Peter Munya uitashiki benki mo de nkope Kenya la likole UDA likitoloto Rais William Samoei Ruto ejeto egegira itamana elejare tiatwa ingisia ya serikali lomone loe makamati Matiang'i temura yolo chana Shia Kariga tedhara kanidhi ediga masho na darasadiki na murua ana sub county. Hatuwezi kusema eti sasa serikali inafanya kazi lakini yale mambo mengine ni siasa. Najua nchi yetu imekuwa with so many liars. Mambo ya siasa sasa imeanza kuingizwa ni kama tunatoa license ya uongo. Tizeni watu waanze kutudanganya tu kila siku. So many lies. Hata nilimwambia huyu ndugu yangu Murugara hapa wakati tulikuwa tunaongea hapa. Yeye na wale marafiki zake ambao ni watu wetu, wale ambao wanatembea nao ambao pia ni watu wetu wazuri, chapokuwa wanadanganya sana. Tusiambie watu uongo. Tu lying around, kuweka sumu kwa wananchi, jaribu kudivide wananchi, kudanganya watu, serikali haijafanya hii, hii haijafanyika and so on. Na wewe mwenyewe ndio una preside maneno, unaona vile hii iko, wewe ndio umeleta national government CDF, umeona vile imetengeneza hapa. Sasa ni kazi gani serikali haijafanya? Tafadhali wananchi ninawaomba, kwa sababu tumefika kwa hii season. Mambo mengine you don't have to listen because hata nyinyi mnaona ni uongo tu ama namna gani? Or minister ile seriani Daktari Fred Matiang'i orikilikuwa yodarabasini nyor minister ile nkiremore Peter Munya. When you tell people na watu wanajua na wanaona na waambia hakuna kazi inafanyika. Na saa hiyo unasema hivyo wewe ndio umebeba hata pesa ya hiyo maendeleo ya serikali. Ndio unapeleka cheki huku. Halafu unasema hakuna kazi inafanyika. Tunaweza kubali hiyo kweli? Ilo mwele loe magdali lo minister ni ite mura yolo tiana Shia Kariga na je county na jene Tharaka Nithi. Oriente kulio mono ingwa tedi alor polusen ilimu lo moninchare ema rase kimojike nkishi or minister kitoklo lo shole Libya ojiangarna Abdul Hamid Al Beibaz na rangaragine da magajo mata ngorengari nyato orisa sini entepen kolongi Alamisi ingwe entumo tangana sagitok na jene Tripoli ilo shole Libya. Iroli muro serikali ya mungobira nyanage serieni ajabagi ngolini ya dhaya la rogorishito or minister kitoko yoloti Anna Abdul Hamid Al Beiba betu mogia atar ni nyeme tuaka ke emara seki mojik ne joro yeka sinjuro betu moginyata yolole la rog hone yolo ya joro gosngo loy meta ne weji ne yolo kini ajo aisabu kolenga nkarisho to ultimitolo la rogo itikinyajo kete nkoriong olrule Al-Qaeda la ninche oita nyamale ngopio la rabu terikore ibonu kulo monte rishadana nkalonga gazo limora isolo shole Ghana
Nana Ojangarna Nana Akufo-Addo ajo Kenya maloleng Syria ni tongo berkloro kamera gara sir kiminjala nar maisero o yewe ngitoria irkiai petumuge beleganya serikali amidi bage rais serikali oloshon orametiadwa orkloro dalungata Wainingo nesida FM telo pogen osjeta yote ngodo yo Facebook live YouTube tenebo ngodo yo frequencies on county ni pogen ni ngodo korma site tenebo lo shole Kenya da lungata uri dialo polosin kija shole ngide gelo ni Nkorroki Oolomon sida FM kajina Samson Ole Simpiri aka Newsman na yuake ngaganya na serian Tenkariano sabuk Tesebara O tempijan sabugoling Nkorroki Oolomon tesida FM Kakuara nyako TSPL Idiba ya waita erorora rolo sholema Idiba singoliti lenye ya dijingo loingange ete wiki inatolosoye Iri ya Marie na pato kila Jumamosi Terisharao singoliti le wiki Itero songwane ntadega nyao mita shosa nabshana endaba Kira shibakino singoliti sidan Wiro wa le wiki tesida FM agi Ora